iryavuzwe riratashye, iryavuzwe riratashye. Uyu niwe mushyitsi Imana yavuze mugiye kwakira kugira ngo ingwano itangire. Ingwano itangire y'amaraso y'umubiri. Uyu mupapa ugiye kuza mu Burundi ni karidinali, ni intumwa ya papa, ni sekreteri generali. Uyu mushyitsi mugiye kwakira uvuye muri leta ya Vatikani mu Butaliyani, barundi kazi, ni mugabe cyangwa mu byihorere. Itariki 12 Myandagaro arabasesekaye i Bujumbura, bajye kumwereka aho yubaka ingoro ya Bikira Mariya. Ibimuzanye, ibyihishe inyuma y'urugendo rwe, Imana yarabiduhishuriye. Ntabwo ari amahoro. Ndabizi bakaturika mushobora kunyumva nabi, ariko uyu ni ikimenyetso. Ubashobora no kuba atazi urugendo rwe, kandi ngira ngo neve ubwe nagiye yarabyisabira ati nge nkeneye ko muza kubaka ingoro ya Bikira Mariya. Uyu munsi wa none rero hari ubutumwa twari dufite. Imana ivuga ngo hari umushyitsi Burundi bugiye kwakira, yamara kuhava bukajya mu mwijima w'icuraburindi. Muzamuha indabyo, aryame heza, byiza rwose muzamwakira. Ariko akari inyuma karahinda. Ibigiye kuba ntimumbaze. Ni amateka Uburundi buraba bwinjiyemo butateganyije bije yabyo, kandi na neva ntabyo azi. N'abandi bantu bari mu mubiri ntabyo bazi, n'abandi bantu badasenga ntabyo bari kubona. Mu butumwa bwiza tukuzaniye rero, nta kizaba utibiwe akabanga. Uburundi bwamaze kuba tageti y'Amerika n'Abanyaburayi. Narababwiye ngo mugiye kujya muri English system igiye guhinduka. Ndababwira ngo abadede muzi ubwenge, muhindure system. Amazi ntakiri yayandi. Betekeshezere bo zomene ya zopaya uramene koka vebibaya. Haleluya. Ndakumva papa, ndakumva mwami Yesu. Shebore zere bo. Haleluya. Buno ibirenge bije Burundi, ibirenge bigiye guhonyora i Burundi, ibiganza bije guhonyora i Burundi, ukuboko kuje i Burundi, imbaraga zije i Burundi. Mwe ntabyo muzi, ntimubisobanukiwe, ariko mwene data urubaye ntirubinyura. Ibigiye kuba ni amateka, ni agakura. Ibigiye kuba ni bya bihe bibi Pawulo yavuze. Nta mahoro namba, si umushyitsi uzanye amahoro, ariko inyuma fizikoma mu bigaragara ni amahoro, no muri disikuru ni amahoro. Ariko n'umushyitsi uje w'umwihariko, uri personel, uri peke yako kuntu, mwitondere, mugenzure ibi bintu ibigiye kuba. Akawamuririmbyi ntimumbaze koko hano hari isezerano rigiye guhanga n'ibitari isezerano. Hano hari ibigomba gusohoka ibindi bikinjira. Ariko ngira ngo abafite amakuru y'ijuru, bantu basenga cyane, bantu bafite amakuru yo mu mpembe, Uburundi bwose muzi A B C D Y. I Burundi cyangwa se abarundi n'abarundi kazi, ngira ngo muri gusatira noneho intambara. Nimvuga ingwano cyangwa intambara ntihitana abantu, niyica abantu. Buno nimbigarukaho, hari karidinali ugiye kuza i Burundi uzava i Vatikani, ngira ngo ni sekreteri mukuru wa leta ya Vatikani, kandi ubwo Vatikani iri mu Butaliyani. Noneho rero uyu mupapa, buriya nawe ni nka papa, si papa uzaza ariko ni nka papa, kuko azaza ari intumwa ya papa, kandi azaza gushyira mu bikorwa ku izi tariki 12, ngira ngo muri uku kwezi kwa Myandagaro, ngira ngo niho azagaragara, azaba ari i Burundi. Bivuze iki?
hari ubuhanuzi ubushize twababwiye ngo i Burundi mugiye kwakira umushyitsi ukomeye, namara gusubirayo muzinjira mu bihe bibi bya nyuma bibaho. Noneho ibyo bihe bibi nibimara kuvaho, abantu bazatangira kujya muri sisiteme y'umurongo w'icyubakwa kizima. Ntabwo rero uyu mushyitsi ntabwo ari mwiza ku Burundi, ariko mwe muri kubona ko ari mwiza. Mu butumwa twatambukije harimo ababa barabyibagiwe n'ababa bakibyibuka. Nabahaye ibimenyetso by'uko gusenyuka no kurimbuka kwa CNDD-FDD kwegereje, hazaza umushyitsi w'agakura. Kandi ibyo turabivuga, tubwira n'igice azaturukamo. Ntabwo ndi busubiremo rero ubwo butumwa bwa mbere, ahubwo buno turi mu bushyashya, kuko umushyitsi yamaze kwidekarara n'igihugu cyamaze kudekarara. Mashariki TV mwabonye ko yabitangaje ko hari intumwa, karidinari, sekreteri mukuru uraturuka i Vatikani muri uku kwezi n'izi tarike kuza kubaka ingoro ya Bikira Mariya. Objectifu we yagaragaje ko ari byo ahanini byaba bimuzanye, ibindi ntabwo bindeba. Ariko iki ni ikimenyetso kimwe mu by'Imana yavuze, kigomba kukwereka ko mwinjiye mu kaga n'akangaratete. Ibimenyetso kandi biremewe, Bibiliya irabyemera, kuko Bibiliya yaravuze ngo kuza kwa Yesu Kristo, hirya no hino muzumva ibihuha by'intambara. Ubu ngira ngo mwese murabibona, hazabaho indwara zidakira, ubu ibyo ntawe ubishidikanyaho. Hazabaho ibyorezo, ngira ngo ibyo ntawe ubishidikanyaho. Hazabaho ibishyitsi, ibyo ntawe ubishidikanyaho, n'ibindi n'ibindi. Ngo kandi ubwo igishyitsi kizashibuka wa mutini ukongera ugatoha. Ngira ngo uyu mutini waratoshye, Isirayeli ahigeze, ibyo ntawe ukibishidikanyaho, yabaye Isirayeli rwose yagakura. Bivuze iki rero? Bisobanuye iki kuri uyu mushyitsi ugiye kuza i Burundi? Mu busanzwe ubu ni ubutaka butagatifu, ni igihugu gifite amasezerano nk'ayo Isirayeli ifite, nk'ayo Isirayeli ifite. Mu busanzwe harimo abarundi bavuga ko Uburundi ubwabwo ari Isirayeli. Ibyo ni ibisanzwe, n'u Rwanda ni Isirayeli. Dore ahantu ibintu birutanira, ndetse n'umuntu wese wizera Yesu nk'umwami n'umukiza ni Umuyahudi. Dore diferanse ahantu iba. Abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka mu isi hose Imana irabemera. Ariko umwihariko w'Uburundi ni uwuhe rero? Nuko ari igihugu cyo na perezida iyo mbono arayerekwa, akabona ko icyo gihugu koko Imana yagihaye amasezerano y'ubwiza n'iterambere. Abakirongoye akabagaya ko ari babi, kandi bikaba biboneka. Ntabwo rero njye mvuga ngo ni Isirayeli ya kabiri cyangwa ngo ni Isirayeli ya mbere. Oya, Isirayeli ya mbere yabayeho, nta ya kabiri izabaho. Ahubwo twese turi abakandida, turi abaraganwa na Kristo mu kogeza ubutumwa bwiza mu maraya madine reveye, yo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bukwiragire mu isi hose. Aha rero hashobora guhagurukira ikanguro, gishobora no kuba igihugu kidasanzwe. N'ingaruka hano rero ndavuga akaga uyu mukaridinari agiye guteza mwebwe Barundi. Ni ikimenyetso simusiga, kandi uyu ni intumwa. Nuko yenda mwavuga muti yavuze imvugo nyandagazi, ariko ni intumwa, iritwa intumwa ya Papa, ariko ntabwo ari intumwa ya Papa, ni intumwa yandi. Ngira ngo wagitoye wagifinze, ni intumwa ije gusohoza ibyasezeranywe. Bamwe mu mwiteguye, nk'abazamuha indabyo, nk'abazamuha amashugwe, nk'abazamuririmbira, bazamuninahaza. Kandi mwibuke ko ibi bintu birimo amahinyu. Kiliziya Katolika y'i Burundi ntiyigeze yemera amatora. Uyu munsi ifite ijambo imbere ku isonga, iri guhabwa ubutaka butagatifu. Mwabonye amafoto menshi Evariste Ndayishimiye yikoreye umusaraba.
umwana we yikoreye umusaraba. Kireka Angelique Ndayishimiye niwe utaragaragaye yikoreye umusaraba, ariko Neva ubwe yatanze itongo ryo kubakamo ndetse yikorera n'umusaraba arawuhageza, n'abana be b'abahungu nabo abashyiramo. Ayo mafoto mwagiye muyabona. Uyu munsi wa none rero mwebwe mugiye kwakira umushyitsi wari warahanuwe. Wari warahanuwe, aje muri target, aje mu mugambi, aje mu ntego, aje no mu murongo w'ibyahanuwe n'ibyavuzwe. Rero ugejeje gusohoza isezerano. Si 12. Ubu se hari ikintu muri bwongere kumbaza mumbwira hano ngira abantu bavuga ngo ngo no kuvangirwa, ngo no gucangirwa, ngo ibyo bintu ntabwo ari byo. Ibi bintu nibyo 100%. Nibyo, nta wundi mushyitsi muri butegereze, nta nundi nanjye mpanuye, nta nundi mvuze. Umushyitsi wagombaga kuza, kereka niba hari ikiri buhinduke. Itariki 12 za Myandagaro muramwakira. Nimumara kumwakira azajya azanywa, azajya amazahamara hagati y'iminsi 2 n'3, yongere yurire Rutemikirere asubireyo. Akimara kugerayo ibizakurikira nibi, ibizakurikira nibi. Utega amatwi ijambo ry'Imana, utega amatwi ubutumwa bwiza, kandi ngushimira gukora like, wowe dusanganwe umushyashya muri twe, ukande subscribe cyangwa se sabone. Umwami Yesu aguhe umugisha. Ngira ngo 5 kuri 5 turi kumwe. Rero uyu mushyitsi ni umushyitsi uzanye ibirenge birimo umuriro, azanye ibirenge birimo intambara, azanye ibirenge birimo imyigaragambyo, azanye ibirenge birimo kwica. Ni umushyitsi uje, ariko muri we hari ibintu rwatarufunguka. Ni ukuvuga ngo Abayahudi Dawidi bigeze bamunyaga isanduku y'isezerano. Ni ku ngoma ya Dawidi ngira ngo ni ku ngoma ya Dawidi. Isanduku y'isezerano iranyagwa, ijyanwa mu Misiri cyangwa se mu Bafilisitiya, bayishyira hafi ya Dagoni. Ibyabaye murabizi. Umunsi umwe barabirazanya ngo bucya yaguye yubamye. Uwundi munsi wa kabiri barabirazanya, bucya ya sanduku y'isezerano Dagoni yacitse ikiganza, icika n'umutwe n'amaguru. Ni ukuvuga rero nibi ni sakirerego. Niba abantu bemera ubutinganyi, bakemera ubutinganyi bo bakabwemanga, kandi Vatikani barabudekaraye kuri uriya mupapa w'umuhisi wagiye, Afurika isa n'itabyumva, ariko ikemera ko umugabo asezerana n'umugabo. Bifite icyo bivuze mu isi y'impwempo. Ikemera ko umugore asezerana n'umugore, bifite icyo bivuze mu isi y'impwempo. Mwibuke igihe yazaga mu Rwanda, ahavuye ibyabaye. Na karorero gakeya, mwibuke ubwo yazaga mu Buganda, muri Kenya, kuri uriya mu perezida wacyuye igihe nawe. Na n'ubu Kenya yari yajya mu mahoro, kandi Kenya mwibuke imyaka imaze itarajya mu Rwanda, kandi ntirahindura koroni, iracyari muri koroni yayo. Ariko amahoro bayagira vamedi, apremidi bakayibura, kandi mu murwa. Mu busanzwe rero Imana yari yampishuriye ambwira ngo dore mu Burundi hagiye kuzaza umushyitsi, kandi uyu mushyitsi nicyo kimenyetso ngo haye namara kuhava hazabaho ibi n'ibi bikurikira, ibi n'ibi, nk'uko mu butumwa bwatambutse twabitambukije. Marayika arambwira ati ibintu bigiye kuba, bibwira abantu hakiri kare, bitangariza abantu hakiri kare, kubera ko Uburundi bugiye kwinjira muri komba yanyu, komba ya mwisho. Mumepigana komba ya mwisho, nchi yote ya Urundi. Iyi ntambara iraca igiti n'ibuye. Ntabwo ari intambara rero y'abasoda, si intambara y'inyamiramabi,
si intambara y'abasivili, ahubwo ni melange. Ni melange, biraba gatogo, biba gasosi, biturutse kutumva no kugabira Imana. Ubundi kizira kiri mu Burundi si kiranka gusa. Hano profite no gutambutsa ubundi butumwa hano. Harimo abantu hano Imana yambwiye bifatanya n'abarozi ariko atari abarozi. Ndaje mbandanye. Harimo abantu hano bakora ibyo bapfumu ariko atari abapfumu. Ndaje mbandanye. Niba ukunda ubugingo bwawe, ukaba wemera ubugingo bwawe, shuti yanjye, itandukanye n'Imana yitwa Kiranka. Kiranka itandukanye nayo, Ryangombe itandukanye nawe. Tugira abantu bagura ibirato by'abamasayi. Niba uzi kubyambaye, utegereze ikizakubaho. Hari abantu bagura imikandara y'abamasayi, mukanya ngo ipyiko, mukanya ngo munda. Tegereza ikizakubaho. Hari abantu bikundira kugura ya miti. I Burundi haba amasoko y'abarozi ngo ntacyo bitwaye. Ni gute umukristo ufite amaso y'imwemu ari kujya kugurira umurozi, umupfumu? Ibyo bintu ngira ngo ni ibintu bidasanzwe by'uko twebwe twaba turi impumyi. Bivuga ngo nugira neza uhere mu nzu y'Imana kandi mugende nk'abanyabwenge. Ni gute umuntu ari gucuruza ibintu nk'abamasayi baba batoboye amatwi, baraciwe amano, iyo baturuka muri Kenya ndetse no muri Tanzania, bafite icyo nakita Kiranka ukomeye ku rwego rwo hejuru. Babembereza ibintu mu rwego rwo kuroga, we akora sirikirasiyo, byitwa ko ari kuvura, bikitwa ko ari gucuruza, ariko n'uburozi ku rwego rwo hejuru, ubwicanyi bwa danje. Uri umuterankunga rero mu bafatanyabikorwa no kwica abantu utazi. Kandi ibyo mbivuze ku murango, kubera ko ntabwo ushaka kumbwira inkoni ya metero imwe iriho ibirato n'amakondomoni n'imikandara. Umuntu ahereye Bujumbura ari gucuruza, ageze mu Ruyigi, ageze Karusi, ageze Matana, ageze za Mwaro, afashe za Rutana, afashe izi ntara zose ziri kure, arazizengurutse. Buriya nubwo ikirato wakigura ibihumbi 50 wazizenguruka urara hoteli uyaryamo, none ukazakuramo tikigusubiza Kenya cya Tanzania muri biriya birato. Mumbwira ahantu muri Bujumbura hari depo abamasayi batoramo ibintu bacuruza, cyangwa i Kigali, bari i Kigali mumbwira aho muze hari depo. Mugaba barokore nimwe mu bashorera. Bigenda gute rero? We avamedi, umuntu akamubwira tuze kuza unyicira umuntu akamwishyura, undi atuze kuza umvurira umuntu akamwishyura. Ni message ngiye gutambutsa murantunga. Noneho rero mu nzira agenda acuruza, akanagaruka acuruza, ariko agiye muri misiyo yo kwica cyangwa gukiza. Ubwo uri umurokore wo guteza imbere no gutanga iyo raforo cyangwa gutanga iyo depenage cyangwa iyo nkunga. Urumva ibyo bintu bishoboka? Ibyo bintu birakubereye? Ibyo bintu ntibikubereye, nta nubwo ari byo, ahubwo ni sekibi wiyambitse urushato w'intama ariko imbere ari impyisi. Ni gute yava Kigali akagera Rubavu acuruza inkweto, akava Kigali akagera Rusizi acuruza inkweto, akava Kigali akagera Nyagatare acuruza inkweto, noneho akava Kigali Bujumbura, Nairobi, Kampala, South Africa, akazenguruka iyi mirwa mikuru ya Afrika adandaza ibirato. Ni amadiri rero baba barimo, ariko bafatanyabikorwa n'abaterankunga ni twebwe. Ariko namwe mu bigura uzajya urwara ibyo utazi, ubyimba ibyo utazi, ukora ibyo utazi, ube mu byo utazi, ugende mu byo utazi. Urumva rero nakamaramaza. Ndabona iyi nkuru ari ndende, yanyicira umurongo narifite, munyemerere nzayigarukeho kwayo nyivuge yonyine, niho bizaborohera kubyumva neza. Nigarukira Abarundi Imana yarababwiye ngo musenge. Uba amasengesho nubwo wayasenga
n'ayawe ku giti cyawe ntacyo kimaze. Nigarukire, buno Burundi bwamaze kwinjira mu ntambara, mu isi y'imwemu Uburundi bwinjiye mu ntambara, mu maboko ya Satani. Mumaze guparika aho shitani ashaka, igihugu kimaze guparika aho shitani ashaka. Neva rero ntabwo azi ko yahamagaye umuntu wagakura ku buzima bwe uje kurimbura, azi ko ahamagaye amahoro n'umugisha. Ariko ndakurahiye, tubivuze ku manywa, tubivuze isi reba, tubivuze mwese mwumva, tubitangaje Rwanda rubona, hano hagiye kuba isaga idasanzwe nyuma y'uyu mushyitsi. Kereka nasubira inyuma gusa atahageze, cyangwa indege igakoroka ntahagere. Ariko ntihagire unyumva nabi, ntabyo mwifurije. Nawe ubwe ashobora kuba atazi ibyo agiye gukoreshwa. Ariko amabanga yose yo muri Illuminati no muri Antikristo, ni ukuvuga hano hari imyuka igiye guseka bikavuga, imyuka igiye gusekana bikavuga, bikabasitinga, bigaturika, kubera ko hari imbaraga zigiye kwinjira mu isezerano kandi zitari bugereyo. Kuko isezerano uko byagenda kose ritsinda umubiri. Izi mbaraga rero zigiye kwinjira muri iri sezerano kandi zitari bugereyo, harashya. Niba rero hari imbaraga zigiye kwinjira muri uyu murongo w'abadayimoni, iyi nzira n'iyi ntumwa, ubundi mu busanzwe ntabwo Imana yakiriye uyu mushyitsi. Yenda neruye nemanze, ntabwo uhoraho yakiriye uyu mushyitsi mu gihugu cyane. Kandi aje byitwa ko ari karidinari naka, kandi aje mu buryo bw'ivanjiri, aje mu buryo budasanzwe nk'umushyitsi uhambaye cyangwa se ukomeye. Ariko mwebwe muranabibona uko, ariko siko biri. We yazanye ingwano, yazanye inyuma y'ikintu kibyihishe inyuma ni Satani, n'urukote rw'umukara, n'inkota yica, n'amarira, n'agahinda, n'inzara. Nta gitoro azanye, nta madovize azanye, nta n'ikindi kindi azanye uretse umubabaro n'agahinda. Sahizi Uburundi bwabonye ko Abanyaburayi n'Abanyamerika bari kubeshya Gisekedi na Neva badashobora kuba inshuti, bwiyambaza Abashinwa kugira ngo Abashinwa bazane amahera y'Ubushinwa, ngira ngo ni yuwani, niko amahera yabo yitwa, bayazane amayuwani bayakoreshe mu gihugu cy'u Burundi, abafashe. Ubushinwa mwirengagiza ko butajya bugira politike yo guhomba. Ubushinwa nta kintu na gitoya bukorera mu guhomba, ntacyo. Bushinwa rero Amerika yishyirirayo ibihano byayo. Buriya Amerika uru rugendo iraruzi rw'uyu mupapa n'imitongero irayizi. Kandi Amerika nabyo narabibahanuriye, nimwitegure icyongereza i Burundi, nimwitegure gukoronizwa na Amerika, nimwitegure gukoronizwa na Amerika n'Abanyaburayi. Ofete nta Bwongereza nta Amerika, nta Banyaburayi nta Amerika, umwe n'isi undi ni nyina, ni abavandimwe bagabanganya imigabane gusa, ariko bo bakorera ibintu byabo muri diplomasi. Ni ukuvuga rero uyu mushyitsi Amerika iramuzi ko yaje, Uburayi buramuzi ko yaje, kandi ntabwo ari amasengesho yubatse biriya bintu ku rwego rwa Vatikani muzi. Ntabwo ari amasengesho abyubatse, si n'amafaranga abyubatse, ntabwo ari amafaranga yubatse Amerika kwa ruriya rwego, nk'uko nyine tuzi ko amafaranga ariyo yubaka ibintu. Oya, aba bantu bose baba bafite imbaraga ku rwego rwo hejuru za Satani, Illuminati, Antikristo, Freemason.
haba hari n'ukuboko kwa Freemason guhambaye ku buryo baba bari protege mu bintu byabo. Bityo rero ukambwira ngo bazanye izihe nkunga, bazanye ubuhe bufasha. Ntagire n'umuntu ndeba nabi, twe tuba turi mu isi y'umwuka, hari umuntu waza kuvuga ati watwibasiye turabakatolika. Oya, jye simvuza abakatolika bose. Mu madini yose habamo abeza n'ababi. Mu isi yose harimo abaperezida baraguza n'abataraguza, baterekera n'abadaterekera, abaperezida basenga n'abadasenga. Isi ni melange. Ariko jye ndigarukira ku bw'uru rugendo. Ese hari icyakorwa ngo umushyitsi ataza? Murabona gihari? Ngira ngo igisubizo ni oya, ntacyo. Ese hari icyakorwa kugira ngo umugambi w'Imana uhagarare? Ngira ngo igisubizo nanone ni oya, ntacyo. Ese twabwira abantu ngo nimusenge ngo noneho ngo birahagarara? Oya, ibyo nabyo igisubizo ni hafi ya ntacyo. Nta gihari, nta gisubizo cy'ukuri gihari. Igisubizo gihari rero ni ikihe? Rondera umutaka, urondera ubwugamo n'ubwihisho kugira ngo uzabe umwe mu baraganwa na Kristo. Nyuma y'uyu muyaga nababwiye ngo hagiye guhuha serwakira. Sinabibabwiye mu butumwa butambutse? Serwakira yarahushye, abantu bambara ubusa bari mu muhanda, ndi kureba jewe. Irahuha, indege ntiyaguruka, irahuha umuduga ntiwarengana, irahuha ibisenge bivaho, kandi nkabona irabandanyije. Rero uyu munsi wa none muri kwegereza ubwo buhanuzi. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu izakora imirimo, zirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha dusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha dusaba, kuko Imana igitwumvira. Ni ukuvuga ngo neva ibi ntari kubibona. Kandi murazi ko abadede bakunda kuvuga ngo Imana ni mbere na mbere Imana, ariko nta kiranga n'imwe basenye. Nimumbwire imbaraga n'imwe abasendi DDFDD basenye ikorana na Satani mu Burundi? Nta n'imwe. Bundi mu busanzwe nanone ibi ndi kukubwira cyangwa se ibi ndi kuvuga bivuze iki, cyabisobanuye iki? Nta kizaba uhoraho atatwibiye akabanga. Twebwe basabye dusaba uhoraho ku murango no mu ijoro. Nta kizaba rero Imana twitamurure cyangwa twiyereke. Ikibi uhoraho atakubwiye ni ubwende bwawe, ariko iyi oda turayifite ko nta kizaba tutakimenyeshejwe. Ni ukuvuga rero Everest Ndayishimiye we navuga ngo bigeze aha rwose. Nta gusubira inyuma ngo bikunde, nta kujya imbere ngo bikunde, nta kujya ku ruhande ngo bikunde, nta kubasitinga icyerekezo icyo ari cyo cyose. Igihugu kiraborokinze. Uyu rero niwe mushyitsi wa nyuma mugiye kwakira. Induru zikavuga, urusaku rukavuga, amahana akavuga, Sekibi mukamubona atembera muri Bujumbura, Sekibi mukamubona mu ntara zose agenda n'amaguru. Nimbivuga uko kandi untunge untahura. Uyu niwe mushyitsi wanyu, mukaba mukaga n'akangaratete. Nyemerera rero twinjire mu mwanya wo kuguhesha umugisha. Umwami Yesu aguhe